لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Arum ini yari na isab kita niyo magmuhut-muhut sin parkala tungod agama amuin agama wayroon piyagdihil sinallahu subhanahu wa ta'ala malainkan isyu-syu sadya ingkya kasihan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iban salam papanghu na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin nabi nagluwas lungsad, nabi nagpatumtum ka tutanyo sin parkala pag-agama iwan parkala sin kabuyanan nato di hadunya. Jari niya mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Harum ini manyu tiyo mamuso kita niyo deng hamanga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin parkala kabuyanan hadunya. Ampa indunya amuna ini in panagnaan bisita sing kita niyo. Panagnaan yulaan sing kita niyo. Ampa indunya tumtumun sing kita niyo maglulugay siya maglilingkat. Indunya maglulugay maglilingkat. Ampa in kita manusia maglulugay kita biya luparag busbuk di na magdarayaw in kabuita. Sawab imparkala dunya amuna ini indunya ini kialipay sintaw katahan. Indunya ini amuna ini indunya biag lumba-lumbahan si manusia. Walaupun wala nila kaingatan, wala nato kiyahatihan, insarayaw-rayaw, pagmut-muhutan, iwan paglumba-lumbaan, bang uno imahinang mo, ikakawa mo sin rida sinallahu ta'ala. Indunya, whether like it or not, asal indunya manaykun. Damikyan indunya damol magsusong impangumulan sindunya damol magsusong magtatawd indocreation niya. Damol magsusong indunya maglalaas indunya damol maglilingkat indunya. Kita niyo ba? Indunya mag-update siya. May tari mag-update. Inakauna sa Sambuanga kay nga tanda si mga kamaasan na to. Amin nakauna naghula mari. Bang biyadi indag busin dunya sin Sambuanga. Aw nagyaning kawanan basakan pa, matawd sapa, matawd dagat. Biyaon hatura in Sambuanga.
So biya kita biyaitan, in dunya ini, maglulukay siya, maglilingkat. Sa amuin ini, impiagmutmuhutan na to, piagagawan. Ampa inallahu subhanahu wa ta'ala, aun tiyatagaman niya ha mga bariman, labi ring ha, lingkat sin dunya. Ang palong Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, in dunya ini, bang pakitaon indagbus niya adlaw akhirat dumatong ipakita sinallahu ta'ala long Ibnu Abbas, amin inkulo na lang nga azujun syamta. Biasa lang nga amoy dagbus malaas. Dagbus siya malaas. Tamo? Biasa lang nga dagbus malaas in dunya. Sa imakaino inurain doon, yari na kita biyawaitan sin parkala kahalan sin dunya, sa masira imanu siya nagaapas sin kasadapan si dunya. Impag dunya na to, wala kaulihang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Siya impianglangan kay mo sintuhan amin makalando impag dunya mo. Ay bimakna kalupahan mo imparsukuan kay mo sintuhan. Kalupahan mo bang uno in kawajiban kay mo sintuhan. Kalupahan mo bang uno in mapatut mo hinangundiga dunya mahinang natuluto adlaw akhirat. Ang pangkamatawran din kato, tuyo na mag-ingat sing kamatay. Long niya, mag-ingat sing kamatay kakinisan, isuy-suy. Insambong ko kay mo, bisan pa kita niyo imingat, sin parkala, sin kamatay, insuway na tulawi ingaton, bang uno imara na tuluto bang mapatay. Ang pendunya lang nga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, indunya yaumul amal walaysa yaumul jaza. Lang nga Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, indunya ini adlaw paghihinangan. Amuin ini inhula paghihinangan. Walay sa yaumul jaza, bukun adlaw pagtutungbas. So in adlaw in dunya ini, amutoy ini bang upamahan nag-usaha, piyagkansyahan nato sin ibadat nato. Nagkansya kauriha dunya, madawuhat min parungtungan adlaw akhirat. Biya sintaw mag-uusaha, nagsisib sa sinuntong niya, bibis tayo untong niya. Bibis tayo untong niya, pag-uus tiyataw niya, o masulkuman siya. Subang imano siya, magkansya imano siya, alam sirang kapito makaminsanda, o masul pag-ukab niya singkansya niya, di akad kay nihan. Unim maksud simbis sarako. Ing maksud singkab tangan simbis sarako, aun masul ding kato, huminang kita ni ibadat, suway sadya, mabut inadlaw Jumaat. Magsusong inadlaw, magsusong in pangumulan na to. Damol sumong in pangumulan mo, damol sumong in pardusahan mo. Ang pendunya, damol sumong in dunya, damol siya lumingkat. Kita niyo? Baliktad. Ape mano siya, lukay niya maglulukay di hadunya, maglalaas siya. Napansin niyo? In nakauna pagguwa mo, in pagtawag kay mo, baby. Baby boy, baby girl, amati pagtawag kay mo, nakauna. Si mawul-sumul man kaw, in pagtawag kay mo, tiyawag na kaw kuya. Tiyawag na kaw ate. Tiyawag na kaw uto. Tiyawag na kaw kaka. Simong, pagsungat to na isab, nakasawa na isab kaw, nakaanak kaw, in pagtawag kay mo, daddy.
Impagtawag kay mo ama, ina, mami. Subimana, magsusong inummol mo, magsusong maglulukay kurihadon niya, maglalaas ka. Sumong day sabi level mo. Sa insong sin level mo, sung pakalaas. Okay ra sana bang sumong in level mo, sumong in kalaas mo, sumong day sab inamal ibadat mo. Ampayan sa umulamat, miabot din 2020, sa di kita nyo magkapinda. Di kita nyo magkapinda yung kakahinang nato. In suwain tiyap-tiyap rin kato, sa kahaba dumatong impatahunan, sumong in kapag anak niya, sumong in pangumulan niya, suway sumong in kakahinang niya. Ampain kita, wang dumatong in pagbata ta, magkugkuyag kita niyo. Long niya birthday ko hadlaw ini. Magkugkuyag kaw. Kimuyag kaw, simpag birthday mo, simong ipangumulan mo, impangasubo, inwakto simpag kugkuyag mo, simpag birthday mo yan, impangasubo. Ikapag kugkuyag mo wa adlaw akhirat. Kita mo? Di. In suway tiyap-tiyap ng kato, bang simong ipangumulan mo patas, suway mo talion. Pila na ba iniinnahinang ko ibadat di hadun niya? Pila na ba inahinang ko inidaakan sintuhan? Pila na ba inalupas kiniwakto? Ay mga salihin na kauna. Pagdahon nagbisarain sa amin. Laong niya, kolong niya, baran. Pila tahon na kaurihadun niya. Pila tahon na kau. Pila tahun na pila tahun na kaudihadun niya, pila tahun na isa binamal ibadat mo. Ang patumtumun na to, di kita nung pindahon sinallahu ta'ala, bang na to, di pindahon ingka kaimbaran na to. In agi sinallahu subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di ko pindahon ingkahalan sinhambuok din kanyo. Di pindahu sinallahu ta'ala inhambuk ginhawa din katutan nyo hingga suway kita ni magpinda. Ipangasubo. Every year kau mag-celebrate kau simpagbata mo. Kuyahan kau. Impangasubo ikapag kugkuyag mo adlaw akhirat. Insuway tiyap-tiyap ng kato, sumong impangumulan mo, suway mo bang umbuli rapat, siyo sulat mo, bang umbuli rapat, re-record mo, pila na inumul ko, impangasubo, pila na wakto inalupas ko. Aming problema ba kato ini? So, absin, manapso kita niyo. Manapso. Ampay manusia, karya salisin manusia, manapso. Uy nagis Allah ta'ala, innal insana khulika halu'a. Sabun nato di manusia piapanjari Allah ta'ala, manapso. Kita mo, nabiyasin sambat ko kaina, magsusung, inumul mo maglalaskaw. Impulse tawag kay mo, bibi, ikarwa kuya, hikatunya, daddy, pag ikaw patuloy ni pagtawag kay mo. Grandpa, grandma, lolo in lola. Limas na kau. Subya kita iyan, maglalaas kau rihadun niya, magingi kau ragbus. Pilay nagdudurog-durog na kauna. Kita may mga artista nagilingkat-lingkat. Haturin nagbus nila biyaon, kunot na. Matagbo pa malingkat in kunot. Makampay badyo bang nakunot mapilinsa. Ayaw simbay ko. Dalang mo to, magpabilo man ako. If you can, do it. Sa problema na ko lang, kung mabaya kiman sindi, bisan pa ko nagpabilo, pilin sa mimbay mo, haun dawak turumatunda, mugto de pagpilin sa mo yan. Ipangaso mo. Di ba kita nung masipog patuan humalop, lukay na to di hadon niya? Inlugay na to di hadon niya, nag-inom makan kita niyo, pila ba inibadat na tiyalop patuhan?
aturan nyo ba? Inwak ikitawin hinang naturya dunya. Matug, kumaon, magusaha, magtamong. Biat to na sadya. Di kita nyo magpakasung paunahan. In sunnat, pagkalupahan nato, sunnat witir. In sunnat, mga duwang karakat, pagkalupahan nato. Di magsung. Okay rin nga to. Sa yung problema rin dun, amin tao magsambayang, Jumaat diba sindong Jumaat, himumul na pila tahon, wala na napinda. Subhanallah. So kita manali. Ang pendunya ini tumtumun na to, amo na ini imakajulja na kay mo bang mo ini di ayurahon maraw. Bang mo ini di ayurahon maraw, amo na ini imakabinsa na kay mo. Ingkapuan kamasan na to, on masul imyan kay mo. Laong natuan, pag iskul ko maraw, sawab may taamura ni pusaka ko. Bunalyad to. Sa kialupahan na to, tiaon lawi, mahal nga ipusaka rin si pag-iskul. Pusaka pag-agama. Pusaka pag-agama. Sawab bang inanak mo, pusaka mo si pag-agama, di siya malupa pag-akhirat. Aming problema ba kato ni aming pangarap na to ini? Pangarap. Sawab sin pangarap na to ini, amo ini masul mamagang sin maksud mo dumawgat sin kamuhi mo, iwan rida mo padlaw akhirat. Ang kanalaw niya, bin Abi Talib radallahu anhu, sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pihilian. Long yan, Ibn Abi Talib radallahu an, innama akhsa alaikum ithnatain. Long yan, Ibn Abi Talib radallahu an, sabun natud ing kabukaan ko kanyo bang jumatu indua perkala ini. Bang jumatu indua perkala ini long yan, Ibn Abi Talib. Uno yan. Long yan, Ibn Abi Talib radallahu an, tulul amal wa ittiba'ul hawa. Tulul amal wa ittiba'ul hawa. Amin mahawa in pangarap mo. Sawab sin hawa sin pangarap mo yaon, ang masul kalupahan mo na inadlaw susungon. Kita kaw. Inta usubul, aun masul bang sa mangarap lang niya, suway na ako makaasawa ang pa ako maglima wakto. Pangarap niya. Pansin niyo? Nakaasawa man siya, iman na isab siya, bang akulong niya makaanak, bang akulong niya, aun na pag-usaha ko marayaw, ang pa ako maglima wakto. So, si pangarap, walang masamang mangarap. Walang masama. Pero ang problema sa pangarap, nakakalimutan natin, ang milibingan ay pinapangarap din tayo. Doon man siya nakasawaon na usahan niya, iwan pagyan niya, suway na ako makaanak, ang pa ako maglima wakto. Nakatuna. Nakaanak man siya, lang nga, suway na yung mga anak ko makatalos mag-school. Subhanallah. So, si pangarap. Nakatalos man nag-school, iman na siya, suway na yung mga anak ko tanga pag-usakatan. Allahu Akbar. Sampai unin agis na Allah subhanahu wa ta'ala, alhaakumut takathur. Aw nyo na impyag tipunan mo sin arta mo. Aw nyo na impyag bansakan mo sin mga kaanakan mo. Aw nyo na impyag sangsaan mo. Aw nyo nan wala mo piyagtungan harum iban sinadlaw bang mamu madawhat im maksud mo hatta zurtumul makabir hingga biyaun kubul na indagpakan mo. Talion na to maraw mga temangon. Pila years na kita nuriha dunya. Unuin na hinang na to. Ilugay na to di hadunya pila inibadat na hinang na to. Pila. Nag-inom makan kita niyo. Sinni'mat sinallahu ta'ala. Sa akyalupahan na to. Ingkapatut sinallahu ta'ala. Sawab sin pangarap mahinang tikduanan. Doon man siya nausa si mga anak niya. Iban pagyan niya suway na ako magkasinan. Ang pa ako mag-ibadat.
diakpakan saja sing kamatay. Wayroon na akad. Sawab mayta. Pasalantuan. In parkala pangarap nun wala na agad na inang sawab. Laung sinali bin Abi Talib radiyallahu an. Fa inna tulal amal yunsil akhirah. Sabon nartod imahaba pangarap. Mahinang tikduanan kalupahan na inadlaw akhirat. Allahu Akbar. Bunal. Kalupahan na to inadlaw akhirat. Kasi sambat, wayroon sa imagpangarap kita. Sa problema rin doon, amin nakalando, sabs hindi mo na madawgat, kalupahan mo na inadlaw susungon. Sawab ba sinapso na to ini? In gadget, magsusung. Magsusung in gadget, magsusung in bahay, magsusung in katan. Sa ikaw di ko magsung. Di magsung in ibadat mo. In Allah subhanahu wa ta'ala, hasubun da kita no adlaw kiamat, singkatan na inumakan na to di habawo misin ni'mat niya. Ayaw pa yung pangasubuan in tao when nag-ibadat. Bisanin nag-ibadat, asubuhon pa. Damit kan amo pa hindi magsusun, halom sinarka, walaw pun bisan halom sulga magsusun sawab mayta, kulang inahinang ni amal ibadat di hadunya. Subhanallah. Subhanallah. Magsusunin na loob sulga, kulang. Saing pangasurin doon, sawab sinini, pangarap natin, hamin ini mamagang, kalupa natin adlaw akhirat. Ikaruan niya lang niya bin Abi Talib bidallahu an ittiba'ul hawa. Bang niya agad nasadyain awal napsu niyo. Ya agad awal napsu biyadin. Agarun na tunajin awal napsu na to. Uno-uno ing kaibugan sin mata, uno-uno ing kaibugan sin kanapsuhan. Hinangon. Bisan pa ing kaunan niyang kaingatan na haram. Kaingatan na langgal sara patuan. Uy, umusahara. 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 Bisan kaingatan haram. Sawab bita, sawab sin napsu nato. Ya agad nato in awal napsu nato. Ang pamasul agarun natin awal napsu nato. Ang pinallahu subhanahu wa ta'ala bang magbaita simparkala biya ini. In magibadat ka niya. Ini magtagipon ka na biya ini. Di sandunguhon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato simparkala sa kubul. Katawon san kita. Sa bang alabang in kapuan na to, kamaasan na to, umiyan long nga tuan, mangi imag-iyan asin bang dum. Kumakan san kita. May tagaw kumakan, binsing kapuan mo. Sa imbin kay mo sinkapuan labing nakapuan pa hamunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan sintiming nga sambahayang malayo parahmat sintuhan. Kita mo. Sari sa dumungog. Bang mangi magbi asin sindum magngan asindum suwe kulong nga dagat nawas mangi tanam kumaun ko tiulaway asin. Bang kamu. Kakarunta. Sa imbita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya malanyap, wayro natin kato. Di kita nung magpanali. Di kita nung magpanali. Sawab sinapso natin yaakad sadya. Bangong manuisoy kay mo biyay ni mangi magsapurum agarun mo sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta ang kasiksa na lom singkumul katawahon kita. Katawahon. Piagbin sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyara dinin kala sinallahu ta'ala piapadagos ka ng insyara hukuman sintuan umuyom kita. Sabang soy-soy sintaw katan agarun na to. Ang pamasun, manggura-gura pa kita no kaguruhan.
Amin napsu ini makarara. Ang pabangin napsu ini ri kapagangan. Laung nyali bin Abi Talib radhiyallahu an bang in napsu mo di kapagangan. Hangaron mo na sadyain kabayaan mo, di na kumaga na pusaka, pamaita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiwan sin Quran, o masul. Laung nyali bin Abi Talib radhiyallahu an, fa inna tiba'al hawa yudhillu anil haq. Sabun nartud intaw agarun niya sadya in awal napsu niya, manglawngi ka na ding hakasabun nalat. Nabunal. Intaon. Manglawngi kay mo hakasabun nalat. Ayaw naman kita nung mga suy. Sa intaliun na to doon, uno imahinang nato di hadunya. Uno imahinang nato di hadunya. Nabang inyat mo parkala sa jadunya, di na ko magkapinda sa umulamat. Sumong nasadya sumong impangumulan mo, di magsung inam malibadat mo. Gaytan kita no sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ng kan Zaid bin Thabit, riwayat ng kan Abu Daud. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhu al-akhirah, jama'a Allahu shamlah. Waja'ala ghinahu fil qalbi wa atatsu dunya wa hiya rahimah. Allahu akbar. Ilingkat simpatumtum si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mo. In parkala dunya. In maksud sidallahu ta'ala pianjari ko maripa dunya, may takaw papagusahon. May takaw pakaunun. Pakaunun kau sawa basupaya kumusog in jasad mo, sumujud kau, iban makatumtum kau sin ni'mat yung deng hatuan. Kita mo? Kita mo? Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang inyat mo akhirat, murul in dunya. Ang kanda aun masul maininu kau, bang parkala na dunya impagbisarahan, laung irubin Padilla, pagperang pinag-uusapan lahat ng tayo nga nakikinig. Subhanallah. Pamunal. Aun masul pagkatay kuran sinano siya. Aun masul. Adapun bang akhirat inniat mo, paluhayon sinallahu ta'ala yung pag-indun niya kay mo. May ta. Sawab indun niya, bukun siya tutog. Bukun siya tap-tap. Nabang inyat mo yun akhirat siya dyan. Laung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ كَانَتْ نِيَتُهُ الْآخِرَةِ جَمَعَ اللَّهُ شَمْلًا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِي وَأَتَتْسُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Isyusyu inyat niya akhirat. Unim maksud niya akhirat. Insarakkan niya karena akhirat. Insujud ibadat niya karena akhirat. Inlugto na matumari karena akhirat. Ingkatan inang na ibadat karena akhirat. Akhirat katahan. Piara yaw niya, wajama'allahu syamla. Tibuukun sinallahu ta'ala ingkatan pakarajaan niya. Biarin dagus tibuukun. Bang mo kaya ingatan inya undi na ikamumpa at kay mo, wairun paruli mo. Di ka magparuli. Waja'ala hinahu fi qalbi. Pagubus in atay mo niya, in pangatayan mo, papagdayahon sinallahu ta'ala. Diyan papagdaya. Mag-ibog kasi kita niyo masul pag kita na to in mga nagkukupor, malingkat imbay, malingkat in sasakatan, malingkat in cellphone, malingkat in kabuyanan. Sometimes, ma-hurt kita niyo. Makaatod kaw, nagkukupol sila. Nagsisirik sila. Sa may tamaraw in kawoy ananding kako. Wala mo ti kaingatan. Imaksud simparkala. Amuin papagdayaw sinallahu ta'ala. Uno-unuin aun kay mo. Aun kay mo satisfied. Makalamay ikaw tahay malago pagsyukur mo patuhan. Makalamay ko tamban malago pagsyukur mo patuhan.
Wa tatsud dunya wa hiragima. Bisan pa maun kay mo inkasanda pan dunya dumatong maun kay mo way paruli mo. Sa wablong mo di yan ikarir ka ko kamumpaatan. Di long ikarir ka ko kamumpaatan. Ha? Nalaw sinabi syumpatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, man kanat niyatuhu dunya farraqallahu amrah waja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Subhanallah. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isyusyu inkaunan niatnya dunya saja. Niatnya dunya. Amo ko ni maksud tarendi, di na ko alumo, di na ako mami sasakatan, di na ako mami cellphone, di na ako magpay ng bay sa wabmeta, dunya ra. Ayaw, malawngkaw, magmana. Malawngkaw. Sa imaksud din di, kumako simpag dunya mo, aaturan syara, kabayaan sin Allah. Hari mo kalupahan, impalsukwan sintuhan kayo. Kita ba? Hari mo kalupahan. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat niyatuhu dunya farraqallahu amra, isyusyu in niatnya dunya saja hinang. Pulakkanatun sinallahu ta'ala ingkatan pakarajaan dia. Pulakkanatun. Waja'ala faqrahu baina 'ainayhi sarta. Papanjariyon sinallahu ta'ala impangatiannya aut sindua mata na sa miskin-miskin. Biarin dagbos, pat malay kahatihan. Napansin yung senator? Yung mga politician, tabi ada yang buku na sabkataan. Kaya matauran ba? Napansin niyo? In nakurasin pili health yawn. Gimagadji natya ibuhan, nakatatabok ibuhan, nakakasin ibuhan, sa may ta makapikil pa manakaw, may ta makapikil pa mangawa, pasal may ta inniat niya dunya, piya miskin sintuhan in pangatayan niya. Tawin na buong rebilya, dayahan na saon, da Jingo Estrada, dayahan na. Yung mga kafir yaw, malingkat pa may kato. Sa may yun, kumita manakaw, sawab may ta, iniat nila dunya. Ang masul mag-ibog kita no hataw rayahan. May ta kita no mag-ibog. Makasubo ko simbara mo, may ta ako miskin. Insyayaon, masya Allah. Sibo na isab kami. Wala mo kaingatan. Laung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul fuqara qabla al-aghniya bi 5,000 amin. Ini injajakpatan si miskin. In miskin, bang kau mapatay, di ko pa, wero lakad asubon kayo musintuhan. Ang pintaw rayahan, mataod, pangasubo. Mataod asubon kayo. In miskin, laung sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makauna pasurun sinallahu ta'ala in mga tao miskin. Pasurun sinallahu ta'ala in tao miskin. Ang papasurun in tao rayahan lumuhay pa 500 tahun. Nasusa ka miskin kawadun niya, masipit may sabing kahalam miskin, may tabunan. Amin yung kikita-kita mo yung tao, yung pamayra, yung pangaong kaon, yung panamong-namong, aun masul pagatod mo, simbaran mo, di agad ikaabay. Sa ikaw masusa. Hasigpit yan tiyahanan mo, sigpit yan kasyabalan mo, sigpit yan wala mo na dawgat adlaw akhirat. Ikaw impanagnan pagdapa-dapaun sinallahu ta'ala bisulha. Sawabwayroon na pangasubon kay mo. Ang paingkit daw rayahan, asubon, aw nuyusal inarta, aw nupyakay inarta, aw nuyusal, asubon kataan sinallahu ta'ala bukambuk. Ang kana makaw na sumud in miskin ang pintaw rayahan. Timasusakaw. Kita mo? Along mo, aw masuliman kita. Yun daw lang yan. Awlan ni na akhirat, ang dunya na. Inallahu ta'ala imyan, la tansa nasibaka minad dunya.
ayaw mulupaha imparusukwa mo di kadunya. Unim maksud sintuan ay mulupaha impag-ibadat mo kanya. Impagpangadji mo, impag-aakama mo, ay mulupaha. Makam sa ining miskin di ka tutan yung mahayang. Miskin di ka tutan yung mahayang, matug kita no iwan electric pan. Matug kita yung iwan aircon na to. Matug kita yung iwan kama na to. Mahayang miskin. Sa zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakalandoy sigpit. Kalando. Maghanigin mga sahabat daun hulma. Maghanigin mga sahabat batang hulma. Mismo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bukmasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sa sinahambuk sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Limim pa atay kud sin Nabi. Limim pa. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mawaya magkasaddapan duhulan sintuhan. Mawaya magdaya duhulan sintuhan. Sa wala niya pini sawab kaysyo. Sawab sin ikaw iwan ako. Bang mayan kita no kasilakan sinagama. Bang mayan kita no makawatok pa agama. Piag asagan dugo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mayan kita no makawatok pa agama. Sa hazaman na tubiyaon. Kaya lupahan inagama biyutang patay ko. Piag kusugi pagdunya. Subhanallah. Kita ba? In Rasul Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an magpamidpidintihan sinapdi di magpakaon mga tuadlaw. Khalifa Abu Hurairah radhiyallahu an di magpakaon. Saway mo karunguhan kanila reklamo kaya pasaran sila sintuhan. Ay kita niyo. Kita niyo ba? Piya na yung tao miskin. Way na usaha. Saan papasaran sintuan, makakaun patahay. Inda Umar ibn al-Khattab magpamidpid intiyan sintungan doon sinapdi. Azaman nagapi na hambok sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isiyo. Abu Hurairah gimo sintungan doon. Gimo sintungan doon. Pagwasintungan doon, piaglanggal na Abu Bakar. Paglanggal na yung Abu Bakar, may takaw ya Abu Hurairah, law nga ya Umar, law nga luparag bus, mahagot tinhula. Lanyaw, di makahati. Sa kalinggi mo na isap, nyatro isap siya kan Umar, pagwal Umar, naglanggal sila may takaw Abu Hurairah, gimwa. Mahagot tinhula. Ano nga o amiral mu'minin? Pagsakali pagkat nagbak sila sin Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyak si mga sahabat. Nangasuya Rasul, may takaw nakakuha. Laung isab sin Rasul, may takaw mo gimwa. Laung Abi Hurairah radhiyallahu anhu iwan Abu Bakar Siddiq iwan Umar ibn al-Khattab, ya Rasulullah, yapdi kami. Subhanallah. Way kami nakakaun. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkaimaso mo sila may tako ya Rasulullah kagwaon ni nagi ya Rasulullah long sin Nabi Muhammad sambil ako ay ako nakakaon. Kita nuri. Piano yung tao miskin. Sa wayron nalipay kanila. Why? Sawabing pangatun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parkala dunya way halga. Sampai iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya tazinu indallahi ba'udah. Bang sadya long nga himal ga in dunya ini biya sadya pik-pik hilam.
di painumun sinallahu ta'ala mga kafir bisa ng katutubig. Tamo? Sa way halga sin dunya angkan wala angkan kita mo simadap pa mga kafir din kato. In Rasul sallallahu alaihi wasallam si mga sahabat lando magpakananam sila abdi. Pakananam. Ang mukmasa yabdi Umar ibn al-Khattab di matangis. Nagtangis si Umar. Unik ya tangis si Umar ibn al-Khattab. Imalup siya. Kita niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miangon deng hakulangan limimpa imbatang hulma ataykun. Limimpa mikitin bahumbun hataykun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakasubok ka iluin Umar. Timuto iluhay Umar. Tagtangi si Umar ibn al-Khattab. Unik yatangi si Umar. Ya sumusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma yubkika ya Umar. Ya ka Umar, unik piyag dangul mulan mulayan. Unik yatangis mo. Long ya Rasulullah, in Kisra wa Kaisir, inna kurasin Rum, inna kurasin kuffar, inna kurasin mga nagkukufur fatuan, yatamatta'una fid dunya. Nagkasaddapan sila di hadunya. Nagduhul waya sin kasaddapan hadunya. Natug hakamak, natug kantil bulawan, naginom habulawan, wa anta afdal minhuma. Ya Rasulullah, labi kau afdal din kanila. Labi kau afdal. Pagkabihatuin akhi, labi kau afdal. Labi afdal in Rasul ha mga tao nagkukupur. Sa wayroon na ng kalipay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imparkala biat wala imibog in Rasul. Urin agi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, Kisra wa Kaisir. In Kisra wa Kaisir nakula sin Rum. Yatamatta'un, kita mo nagkasaddapan, nagkukuyag, nagdulwaya sin kawayan nila hadunya. Naring katan kasuswakan nila. Kiarul katan in kabayaan nila. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujjilat lahum tayyibatun fi hayatimid dunya. Ya ka Umar, kita mo naglimpa hataykod kimbatang hulma. Kita mo naglimpa in desert haba ataykod ko. Pagumuslong mo inda Kaisir in mga nagkukufur patuan, mahayang in panugtog, mahayang in pamaybay, nagtulang habulawan, naginom habulawan, laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujjilat lahum tayyibatum hayatimid dunya. Ya ka Umar, pia unana, pia us na sinallahu ta'ala in kasaddapan nila hadunya. Subhanallah. Pia us na in kasaddapan nila hadunya. Way nasuko nila ang akhirat. Wa nahnu ukhirat lana hayatimil akhirah. Ada puning kita lang Umar ibn lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun in kita nu naggugul al muslim. Ada pun in kita nu naggugul al bariman. Ada pun in kita nu nagsabar singkatan nikmat. Wala na tu nadawgat piag syukur natu. Wala na tu nadawgat piag sabar natu. Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhirat lana hayatim tayyibatum hayatim akhirah. Ya hala sajjaka tu sinallahu ta'ala in kasaddapan natu adlaw akhirat. Allahu akbar. Ya hala sawab akhirat in sarayaw-rayaw pag-ulaan. Akhirat. Ay Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nakatug maraw. Way nakauyo min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maraw. Pasalan sadya pagtali ha mga ummat niya. Rasul
Waktu nagpasampay sinara maarap pataip. Piyagtilo si mga tao taip. Asama bisyo, bukun sawab sin kawasan niya, sawab sin kita niyo bang man kita niyo hidayatan. Sa umat ini, biutang nato patay kud piyalabi natin pagdunya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarayo-rayo manusia. Sa wayroon nalipay ka na wayrun kaya ibug ka ng perkala dunya. Di siya mag-ibug, in kita ni tuwan. O masulbang kita no makaselfon, amin bustak-bustak, akad kita no di makatug. In kaban na to, maka-iPhone kita nyo. Ay kau maun paparkala di mo kakausan. Ayaw. In ni'mat katan ni subo tumtumun na to. In katan sin ni'mat din wala mo na daw at adlaw akhirat tumtuma. Inallahu ta'ala adil. Adil na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo kay ngatan in parkala kawi na to hadunya. Siyapan tun sinallahu ta'ala biada tubig ulan magtu dengan atas langit. Biada tubig ulan. Ulin agis sinallahu subhanahu wa ta'ala. In agis sinallahu ta'ala wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalna'u minas sama'i wal ard. Kita min agis sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fakhtalata bihi nabatul ard. In siyapan tun sinallahu ta'ala in kabuy na to di hadunya bi'da sa pantun ulan timu ding atas langit. Fakhtalata nabatul ard. Lumamugay maun paparaka. Lumamugay siya. Pakay lumamugay sa maun palupa. Ba't tumubo impianan nun. May tasyapan tun sinallahu ta'ala bi'a ulan. Bi'a tuwig. In kabuy tadi hadunya. Sawab in kabuhi na tadi hadunya law sin mga ulama. Al-ma'u la yastaqir kama hayatid dunya. In kabuin tuwig di siya magtap-tap, di siya magtutog. Sumasa na sa yanod. Sumasa na sino pun si lupa. Sumasa na in parkala. Uno. Sumasa na niyaon malawa siya. Tumahay. Biat turing kabuy na tuhadun niya. Kabuy na tuhadun niya. Ayaw kau amin manali. Bang ko miskin. Salama-lama ko miskin. Ya ako'y sabdayan, ay ko magtalisaw kat kaudayan, mintinin pagdaya mo. Sawab tumtuma asusungon impagdaya mo yan, makajarian tangsuan sinallahu ta'ala. Makajarian kawaun sinallahu ta'ala sarundun. Makajari. Makajari. Biasa pan tuntoy, bukod siya tutog. Damik yan in tubig, di siya magtap-tap. Aluluunan niya. Damik yan in katan tubig. Bangkaw simud palaw, limurup, tan tumabasa kaw. Ang kanahaw ng bukusog jimatong panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imasubo, Ya Rasulullah, uridu an akuna minal faizin. Ya Rasulullah, mawaya ako mainang tao nagparungtungan padaratin Allah. Laung sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunya. Wa khud minha. Paggangiin pagdunya mo, amo hindi na ikamumpat kay mo, kawa sadya kaw sin tubig, amo in tubig, dagbus dunya, amin kumakaw sin pagdunya, kumakaw tubig, ganta, ikarayaw kay mo. Berin dagbus. Inang kaw sin pagdunya mo, hakanta, di mo kalupahan, impa kapatut kay mo sin Tuhan.
Sawab bangkaw kima, bangkaw minum sin tubig, piasubram yung pag-inom mo, piasubram yung pagpaigo mo, piasubram yung pag-usal mo sin tubig, kumangi na kaw, biatura imparkala dunya, bang mo piasubra, kalupahan mo inad daw susungon. Imagusaha, wala kita nyulyang sin Allah. Imagdaya, wala kita nyulyang sin Allah. Why? Uno indak busin dunya ini. In dunya ini, ambok masa, ambok sahabat sin Rasul kita na in Nabi. Ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Bang piangay unya para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang makajari duna in Rasul matug kaniya. Amin kaanig-hanigan niya marayaw. Amin na usal. Amin kapag amin bang muli rapat in Rasul matug doon halupan niya. Kaanigan niya maraw. Sa una nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sapahan ko lang nga patuhan. Madunya sa bunartun in dunya ini. Wa fil akhirah iban sinadlaw akhirat. Illa mathalu yaj'alu ahadukum asba'ahu fil yammi falyanzur ma yarji. Law nga in dunya ini law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya law nga sa pantun in dunya iban sinakhirat. In dunya amim yaun kaw palaun. Paguus in tudlo mo init yugsok mo maun kyus imus biyutang mo patuwig ilima mo ampa mo yangkat tion timo nakapin in makapin den dito halima mo ato laung sinabi amo nyatto in parkala dunya. Siwi in dunya malanyap. Kita mo malanyap in dunya. Law pasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ana dunya karakibin istadalla tahta sajarah thumma raha wa tarakaha. Law nga in ako iban sin dunya biya sa pantun si mandig-sandig sadyaku si maadayaku apuan kahoy. Pagsaday ko apuhan kahoy ampa kuminig biat pura sa pantunin dunya. Ya kau kay mangud ka may Islam yulyas na Allah Ta'ala. Ayaw na to paglupaw ni sacrifice sin Rasul. Ayaw na to pail pahilon impiatumtum. Piag-asaran dugo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangman kita no makawatok paarama. Bangman. Ayaw na to lupahon. Piag-asag dugo sin kamaasan na to. Bangman kita no kaidayatan. Sa inkamatawran din ka to piagkalupa kita ni. Yari kita no piatumtuman sinahambok alim. Ambok alim. Sheikh Yahya Ar-Razi. Ambok alim piatumtuman kita no. Kaya nga tanong bang biyanin tao taka-akal? Aun masul pamaham natin tao taka-akal bang nagkarayahan aw nakal? Kimudan yung pag-usa o nakal? Sa yari kita no piatumtuman sinahambok alim. Betan kita no biadin dagbos intaw taka-akal. Biadin dagbos. Laung sinambok ahalim ini, intaw taka-akal bang jima to into parkala kanya. Biadin dagbos. Bang jima to into parkala ini, ito nga inahambok baran mo aw nakaw akal. Sabang mo di ini maparagbos into parkala ini, kimulang. Hindi ko nakaingatan, bang nakapakay ni naktal mo. Laung sinhambo kalim, laung niya bang ko mawaya yanun taka-akal, laung niya tatrukod dunya kablaan tatrukahu. Taykuri in dunya, hari ini apa kau taykuran. Unim maksud. Singkap tangan. Sinahambo kalim. Taykurin dunya, hari niya pa kau taykuran. Biya niya kau iyan. Ingkatan, silugto, ibadat mo rendi. Bangkatan mo, di nahikamumpat, pakawayan sintuhan, ay nakaw huminang.
tay kuri siya. Sawab bang mo tiyay, kubang mo wala tiyay kuran, naligap kau singkasad da panahadun niya, kabalikan ko gitawin hinang nato na dunya, matug, kumaon, mag-usaha, magtamog, sometimes mag-game pa kita niyo. Exercise, lamod. Sa isang bahayang 5 minutes, mahunit na to patindugon. Sa bahayang tumaas na hang 4 minutes, sa matawag ka to timitinggal. Taliw na tuwa maraw. In reason sing kaywanan, masigpit in kabuy ang kani makasambahayan. In reason sing kaywanan, ligat papag-usahan kani makasambahayan. Subhanallah. Nabang initinggalan mo, wala mo tiyo na indakan sintuhan, ligap ko bukon kau ligap, lipay liliw pa mo, inpardaakan sambahayan, tumtuma, biya kau imyan, yan na indunya kay mo. Wala na kau timay kudah dunya. Siyasat na kau sindunya. Kanalong niya, Ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, inna dunya kad irtahalat mudbirah. Sabun na tudlong niya, in dunya ini, malayo intulakan niya. Sarta in dunya ini, tay kuran murah siya. Tay kuran murah. Nyahon in dunya. Wa innal akhirah kad atallat mukbilah. Sabun nartun in akhirat, long yali bin Abi Talib radallahu an, ipagbak mo siya sa haba-haba pagumulan. Sa haba-haba patahunan. Sawab inadlaw akhirat, aun panagnaan, way kay napusan. In dunya, aun panagnaan, aun kay napusan. Pinakaw. Kita mo? Ikaruan niya long sinahambuok alim. Bang kumabayan ng takakal. Bunya kabran kablaan yudkhilahu fi. Inang nasal kau kubul mo, hari pa kau pasurun palom sing kubul. Bana kabran kablaan yudkhilahu. Hinang nakawasal kubul mo, hari pa kau pasurun. Biarin dagbos. Wala pa kau di magpakpalom sing kubul, panali na kau bang unuin yalop mo. Panali na kau bang unuin mahinang muluto. Apa hindi ka to kamatauran, kaingatan king kamatay, kaingatan king biya ini. Sa wala niya ingat bang unuin maranyan luto bang mapatay. Pisan-pasan miyawot pa pitong lapis langit, pa pidyoalan, iningat mo, magtuhan, iningat mo, umingat sing kamatay, bang kau dira umingat, bang unim maralo to mapatay, malungi da kau, tumtuma. Tumtuma. Pila rin ka to, inaso sallallahu alaihi wasallam, sumunta ka mo. Uno hindi niya kahatihan. Uno hindi niya kaingatan. Uno hindi nakapahaman sa impangasubo. Kaya suisuiwa na ninga sindakan sinallah. Why? Sampai ya Aisyah radhiyallahu anha kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabot magpamidpid intuhod sumambahayang mahabot mamidpid intuhod sampai iman niya Aisyah, ya Rasulullah, magtuyo pa ko magibarat yan punin padusahan mo na kaunaywan na kahuli. May talaw nga diba ako manjari magsyukur patuhan inakuyan pun padusa na bilang ipon niya. Kita niyo ba? Dati kita iyan sin Rasul, inhambok sa lagu-lagu pagsyarang syukur, bangko simo jud patuhan. Bangkaw simo jud patuhan, biya kaw imyan, nag-inang nasal kaw sing kubul mo. Natumtumon na to, ingkatan sin himadir halayb ini. Di kapag suk na ikaw iwan sin ako, o manaykod ka to. Sa kahaba magatod pa kubul. Di na to magkatali, isa-isa kura halom kubul.
Di na ito magkatali. Kiamin ko kataning kasaddapan ko. Kiamin ko kataning pangarta ko. Hilom singko mulaw ni Sesa Kura. Tingin lom pabitu-bituhan. Di ba ako makatali? Ang papium mo na ingkalasahan mo riha dunya. Nara mo nagsaw tinuanan. Di kau iwanan palom singko. Ang patungtumun mo. In parkala kumul asal biyta sin rasul aun kasiksaan. In parkala kumul aun kasigpitan. Panagnan datungan mo, bipul ka padlaw akhirat. Dabang yan di mo dayahun asal di pakaw hadunya. Tumtumaing kumul. Wala ka liulupa. Lupa-lupahon mo, wala ka liupa niya. Impi na kadabis mo hinangon. Basin agi sinalin. Hinang nasa kau kumul mo, hari pa kau isun pa kumul, biyak kau iyan. Taka makaw siluto mo, humalop palom sing kumul. Kaya nga tanatusan, kukupot ini maramatay. Sa mataw da timitinggal. Mataw da naginang langgal sara. Yun ang kapansin. Suway in parkala ini. Imbiak kato taniyo. Indunya suway na to inangun hatay kun. Imbunal nagdunya. Impinaka nagpagyanong dunya. Amo na intao timinggal sindiakan sintuhan. Tumtumun na to. Ikato niya wasihat ka to sinambuk alim. Wa ardaan khalikahu kabla an yalqahu. Suway ko magrida ingkatan unu-unu jumatukay mo. Hari pa kamu magbakiwan sin Allah Ta'ala. Kita mo? Hari pa kamu magbakiwan sin Allah Ta'ala. So bang natunahin ang into parkala yato. Malaggo parungtungan nato adlaw akhirat. Malaggo parungtungan nato adlaw akhirat. So inshallah subhanahu wa ta'ala. Hambok kato bulansang kato taniyo. Suway kita niyo kumapot sipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piagluas lungsaran kita niyo sin Rasul. Piagluas lungsaran kita niyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nagpikil imbaran mapuinga. Wala nagpikil imbaran mawinsana. Bang mayan ing kita niyo kahidayatan. Bang mayan kita niyo kapanduan sinagama mabuntul. Bang mayan kita niyo makawatok paagama kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala mamarayin at tukat utanyo bulansang aparkala pagdunya ando ayaw na to lupahon indunya ini biasin sambat ko whether like it or not asal manay kuda ko to di hadunya sa tumtumun sing kita nyo wayron na sab kita nyo lang sin Allah ta'ala magpasadap sa impyang langan kato sintuhan, amuin lupahon na to isabing palsukuan niya. Lupahon na to. Sa inallahu subhanahu wa ta'ala, tumtumun singkitan niyo, in parkala ibadat, tumtumun na to. Pila minutes na siya mag-ibadat yaon? Pila minutes da? Imagsambahayan, ang kansuwain tiap-tiap rin kato tanyo, amuin di na to lupahon. In adlaw susungon, in kita nung manay kundi kadunya, pila rin umul na to, pila rin kasadapan na to, pila rin pangumulan na to di hadunya, manay kunda kita nyo, sa bisang pay sa biyat to, in Allah Ta'ala, tumtumun sing kita nyo, sangat baing ulungon, baing kasihon, ha mga ipon niya, murah-murahan, bangan piagbarakat harumi ni imbulansang ibang patumtum, sinahambok tayo manguron niyo, ayaw man kamu masumo, amuin masumo dumungog simpatumtum simparkala agama insyaallah subhanahu wa ta'ala basi sambat shout out nyabot kita no pitong gato sa rumini ando magsyukur ang mga nag-share ya-share no sa dyan malago na ibadat sawab ya hampit nyo ing kaibanan so insyaallah subhanahu wa ta'ala wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so biyaon in mawaya mga subo. Inshallah,
jawaban namo akagaus-gausan. Damikan in mabaya amuin magpa-shoutout. It's time to shout out na. So, inshallah, syukur abya, emotional to rin topic tarom yan. Sawab na kita ni dunya ini, yan yung virus. Dawang kita nuri pamanali, imahunit, saan kita ragpakan sim virus, bang man kita ni wala na lupa, parkala susungon na to adlaw akhirat. So inshallah, magsyukur naman nagdungog. So biyaw mag-shoutout kita niyo. Iban damikan manjari kamo mga subo, ang mga pangasubo parkala amuin bisang gwa topic. Jumawab ako kakaus-gausan. Mang di Allahu alam, matawad labi lengkato. Inshallah, shoutout ang mga team Taliaga. Yan yung mga team Taliaga. Wassalam, Paji Wahid bin Lutian. Biya pa kukita yung kumino Paji. Alhamdulillah. Masin-masin nyo duahanin tayo manguron nyo. Shoutout tayo doon. Shoutout kan Nasir Hasim. Okay, shoutout kayo mo. Shoutout kan ni Ki Ahmad. Magsyukur, Ryan. Magsyukur. Shoutout kan Shahid. Yaw na kampo Muslim. Alhamdulillah. Amin yaran. Magsyukur. Tuan magsyukur dahil sa blit na yun ang panimat nga bayan do amunar ko Paji. Shoutout. Champion Sheikh, mashallah. Okay, Zaid Azrak. Ando magsyukur. Tayo manguda Wi-Fi. Amok yan amok. Tayo mangurun kan di magbugtuin. Amuin pagtabarro sin. Rijiki ka na sinallahu ta'ala. Mashallah. Okay. Magsyukur Sheikh. Magsyukur dahil sa magdurungog. Inshallah. Next week ato. Shout out. Maing family. Hasiraway. Shout out ng mga Maing family. Okay. Shout out Sheikh. Shout out kan Tatad Hu Kalbit. Grabe mga ngan yan. Okay. Shout out kan Rizkan. Okay. Shout out kan Ahmed Raj. Pa-shout out ang mga tausog diya Green Hills. Manila Sheikh. Shout out mga ta Green Hills. Mashallah, mga tausog doon. Shout out Sheikh from Ipil, Sambuanga, Sibugay. Yes. Doon kita ha mga doon kita ha mga south yan. Amo na sa Ibnu Sali, Kisar. Kaya tag ko sawot na sa alin indunguhon mo. Okay, salam Sheikh. Bangtaw di magsambahayang. Okay, ang pangasubo na ini. Pangasubok. Sheikh, bang intaw di magsambahayang in mga kakahinang niya karayawan, di baha tayo maon? Allahu Akbar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Inkatan amal ibadat na to, magtatay Allahu Ta'ala. Tumtumon na to In ibadat na to, mangi maraw, magtatay Allahu Ta'ala. Walau pun, intao na ginang karayawan, at tatkala tinggalan din sambahayang, ini buko na kinagyan na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya siya sa pantun nag-inangbay, aun dingding, aun atop, aun tandawan sa wayrun hagniya. Damikin siya pantun pa si mga ulama, biya law niya dagbos nanabukaw, liyon mo ingkatan panabo mo sakali, pag mo pabay, wayr unaluna mo, nabuslot, naasag siya. So, amo niya to. So, abmita, inpunan kata, sabi lagi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in saluhat salatu, in saluhat skulla. Bang di mayaw in sambahayang, di mayaw in katan. Di mayaw in haji mo, di mayaw in sarakka mo, di mayaw in paghajj mo, di mayaw in puasa mo, di mayaw in zakat mo, di mayaw in usaha mo, di mayaw kataning kabuhi mo, di mayaw in sambayang. Rasul nagyambo ko na ko fa in fasadat salatun sal in fasadat skulla. Bang kimangi in sambahayang mo, in fasadat skulla amalihi, kimangi in katan hinang mo, kimangi in puasa mo, kimangin zakat mo, kimangin puasa mo, kimangin hajj mo, kimangin usaha mo, kimangi kata namal ibadat mo, bang mo tigala sambayang. Allahu a'lam bisawab. Besambat, magtatay masin ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Magsyukur, anang asubo, Joms, unian, Tintin, okay. Shout out kan Omar, yan Omar Abdulaziz, Abdulajid, yan siya sa mga Sibugay. Okay, James R. Sabdani Tiblani, pa-shoutout Sheikh from Madina Case. Shoutout ng mga to Madina. Shoutout tuan ko, shoutout kay mo sa Puon Yong. Okay. Ajmir Husim, shoutout ka tuan from Malaysia.
Malaysia na. Apa kabar ay Malaysia? Apa kabar ka? Okay. Apa kabar? Malaysia. Salam luar sa belum kanyo. Tummil sa pare. Pa-shoutout to sad. Shoutout kan Tummil sa pare. Pa-shoutout Jainal family si Santa Barbara. Oh, shoutout ang mga Jainal family sin Santa Barbara. Okay, Ummu Alman, ando tiaji, may mission tiaji. Amin masing kami yan, magsukol na patumtum shake. Magsukol na sa tiaji pagdungog. Yan tiaji Ummu Alman yan, mashallah. Diyan magbugto every live tayo na siya. Mashallah. Tiaji, balik siya ikaw magkuha na. Siya mga itabaro mo balik ka to. Bataw ni patukod-tukod ta. Bayte man anak mo atol ni. Joke lang. Assalamualaikum Sheikh. Kasila sa matun kay mo. Oy, Carl Jamili tingkahan. Salam sa kay mo, manghod. Masyaallah. Al Khalid bagsukula patumtum Sheikh. Yes. Salam biadin baka tuan impagkila patuhan. Oy, masyaallah. Biadiin kuno impagkila patuhan. Kamu mga viewers, biadiin baha. Ang pangasyo na yun, biyarin baha. Aka ako, apol miya, itakaurahon, maun kita pabaita sin Rasul. Inagis na Allah sin Rasul, ta'budullah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Pag tag-ipon ka, patuhan mo, isa kaulaw laki kita mo siya. Bangway mo siya kita, sa bunatod kikita niya ka. So, bimana, bang kumabaya kumila pagtuhan mo, impangaso mo, impag-ibadat mo, isintudyuhan. Tuhan, na ikaw rasabsan ni makaingat sin Tuhan mo. Basta ko nagibadat, kaya nga tamon, Tuhan. Nawang kawala ni gibadat na in Tuhan mo, Jesus Christ. Allahu alam. Joke lang. Amo niya, tutay mangod. Bangko kumila pa Tuhan, uy, subhanallah. Ingkatan sinagibadat pa Tuhan, kakilahan ng Allahu Ta'ala. Well, may taong pa Tuhan dugaing. Nawang ko'y malong mo, abid wa ma'bud wahid, in Tuhan ang buhok, in ipon mo si tagipon ang buhok, Tuhan, pagtawbat ko singkabtangan mo. Amo niyan. Allahu alam bisawab. Magsyukol Sheikh, salikat Sheikh, magdusa maray. Natin basong mga suwat to. Masisya ka mo, masapatin kwantay ni shoutout, salam doa, anak kapo sin magtay mangod. Hajihani, Assi, Usna. Okay. Pa-shoutout from Sabah, Siyang Wahab. Okay, magsukula patumtum. Watching from Qatar, Pringles. Okay, Sheikh, pagkatan tausugdi. Okay, shoutout ang mga tausugdo. Natin yung bukod tausugdi, lamod. Okay, shoutout, magsukol. Assalamualaikum Sheikh, shoutout. Shoutout ang family Jawali from Kuwait. Okay, mga tao di sabi shoutout tayo ni. Labi po ng mga katos. Pa-shoutout Sheikh. Okay, magsukol Sheikh. Magsukol alo. Shoutout Alubigan. Masuk pamarkad sa Liman. Oy, mashallah. Shoutout Alubigan. Yan ko ng markad. Bago yan. Yan na. Markad sa Liman. Piyangungunahan ni Sheikh Sansibar Jamahali. Yung mga kanakan nyo ron. Mawaya mag-hepid Quran. Ay kamo maunubayaon. Maug. Mag-enroll kanila matto. Sawab, parungtungan na sing kamo kamasan. Damit ka na, ambok, tayo mangurunta ni nagtabarro, sinarta niya, patindukan doon, biya kan kahaji, muhajir, ajibun. Aw na siya nga suwat, ano na to? Sheikh, magsukol, okay, numasod alali pa shout, Sheikh, shout out, kan ibnu suhud, alhari imaw, dada say salam Sheikh, aun diungog kustas, nagbaytay nabi Musa kuno, amo siya yung problema ni masapat ni ko yung pagkaliwasig kaywanan. Okay, ikunta na yung mga pinin niya. Okay. Sibu dawa isab, salam tuan bang isab makajari pangayon ko na kaimin po sa kadiha dunya dagpakpadlaw akhirat impagyanon mo yan luto pa kubulan maapman. Uy, nahilo ako sin pangasuwat to. Shoutout from Manila. Okay, shoutout Sheikh. Okay, champion na George Zaid Adsrakyan. Mo na Jinay, champion na Jeddah Srakyan. May nag-vlog sin Wi-Fi ta. Shoutout Doro watching from Medina. Okay, shoutout ka tuan. Mashallah, malingkat in topic pagdunya. Inshallah, kabalikan ng mga beni topic. Makapanganartod kita, ibang makatumtum sila dalawa akhirat. Shoutout Sheikh Family Awang, Sambuanga Sibugay. Shoutout mga Family Awang. Salam Sheikh, syukran na patumtum. Watching from Riyadh. Dia Hajja Mannan. Shoutout ang mga bata Far Albatin. Okay. Salam pa Tuhan, pa shoutout to. Salam kuno. Okay, Melhan Adam. Magsukol Sheikh, patumtum, yes. Magsukol na sa pagdungog niyo.
Shoutout Sheikh, inhansa mo di na liuhan. Allahu Akbar. Syahid. Ay rakulando masukala. Mataw di sukal Saba nagka-diabetes. Shoutout Katuam from Sandakan Saba. Masya Allah, Sandakan. Yan yung mga sukampung tayo, Sandakan yan. Matod mga kampung taro na Sandakan yan. Salita dya kaingatan. Oh, yari na isa. Ang pangasubo sinambuk. Tayo mangurun tayo nibiakan Omar Abdulaziz. Salam Sheikh, pasal sin sambahayang fajar. Bang supaba nakabati kita mga lisagunum na way piyagtuhuran. Jari na ba? Yes. Panoms, bisan pa yan, miabot ni sang putagdua, sin matasuwa. Nakawati kaw, tinduhan ni sambahayang fajar, bang man, wala mutiuod. Na bang mutiuod, na tumtumoy na lahu tala iman, fawailun lil musallin. Kabinsana ng mga tao, magsasambahayan. Alladhina human salatihim sahun, amuin mga sila, magpapahil-pahil. So inshallah, kalau mga balikat to, ma-topic na to in parkala sambahayan. Sa matod pa topic kunta inshallah ay diya ka mo sumuhon magkwan ay mga way pa naka-like sim ang kaywanan long katuan now film may tadi ko pag dinamo pagkakita ning comment namo para kakitan mag-like and share kamo para kakitan tay mga comment niyo yan na page ta Joanan Cheta assalamualaikum Sheikh waalaikumsalam pulis Jo pa-shoutout pakatan alumni family sin Pilal College oh masyaallah Pilal College Al-Chumimi Kasin. Okay. So inshallah, biawero na pangasubo, magsukol masawang patumtum. Salam katuang biyadiin ma-achieve in improvement, iban mabus in pagsambayang sinambuktaw. Dahil nagbusan, di ko kaatiyan. Biyadiin ma-achieve in improvement, iban na di kita ra kumansan in mag-achieve sin mga parkala yan. Amin ko. Hi Sam Awang, Sheikh, pa shoutout family Awang from Sambuang Sibugay. Mag-achieve ko sin kwa mo bang si kimusog ko magsunnat, kimusog ko nag ibadat sin katan amin para daakan sa Allah Taala. Amin niya to in ikaw ra sa ni makaingat bang simong in ibadat ni masinway. Di kwan sab kung kitay nagjajakasin pakanya sin kakahinang. Bang kamo. Saya tahu mana tempat milik Jawani Maripit Oki awal tahu. Uy, orang Malayo. Aku tidak tahu. Shout out alumni family. Okay. Salam Sheikh. Makonsider ba inapso sim pag-asawa ruwa sambil paupat misan di niya mapasanyang impangatan sinasawa pun. Allahu Akbar. So ay nasubon tabian mga mga mataw da asawa. Naaripin dirawan tuan ang pangasubo ko na tadkaw. Okay. Masapat law magkalaway ma-komento di ko magkasaggaw. Sheikh, malago do sa pag-ato pamaas. Yes, malago do sa pag-ato pamaas. So na balik, kalau topic tayo pagmaas, inshallah. Next week, topic kunta. Oy, shout out Tuan Guru, kan Abu Umar, Pars Boy, Yana Al-Qasim. Said Mir Said, salam Tuan, shoutout from Saudi Makkah. Okay, salam Sheikh. Pa-shoutout kan Nursana Agsakyan, Sibuko. Okay. Uy, labi pa 500 in viewers tayan. Kak Tuan, shoutout tahina ko kalasan Amina Simihag. Okay, shoutout ko no anti Amina Simihag. Sabi ko si uno ba in hukuman sintaw mag-ibarat sa uwak impangatayan niya sukran katir unin uwak yan uwak biya din yan ba't inuwak yan biya manok-manoksan Allah alam in mga pangatayan yan tupot Allah talaga makaingatiwa si siya salam Sheikh unong inuhukum salam Sheikh puas maray magtapil juhul puas sambayang Jumat bakas na to na in mabaya dumungog sin mga parkala Jumat yan da apage na to in lecture ko dunguhon nyo man ba't nyo kahat yan balik. Okay, yari na inambuk mahulang na to. Ika-Haji Amil Hamja Sahak. Shoutout Balan-Balan. Risto, salam doa. Okay, salam doa sa Kaji, inshallah. Pa-shoutout kan Sheikh from Ipil, Sambuanga Sibugay. Okay, unin basta singa mo. Aldin Sari Andahul. Okay. Shoutout from Ipil, Sambuanga Sibugay. Shoutout from Bungaw Tawi-Tawi, Sheikh Alawi. Oy, shoutout kayo mo Patuan Alawi, long sin Isampang. Okay.
Shout out. Okay, Al Sharif Handa. Ayman Sahak, maray na saway kadji amilamja. Salam Sheikh, shout out sa mga bata Bartel doho na kisisimol. Yan, they are watching from Imam Bartel Center. Okay, shout out doon kano mga Bartel yan na kisisi. Maray pa sila, pa nakauwi. Mawaya mami mga dress parkala amuin tamungon saba. Na yanin kwani ikadji iman yan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, shoutout kan General Jumadil, shoutout Sheikh from Saudi. Okay, shoutout kay mo Amaun General Jumadil para yawain kami akawa virus doon. Dalawa ka yan ukon virus di mabawa kay mo. Salamat kata magsukal effort mo. Okay, inshallah subhanahu wa ta'ala magsukur okay na mga temod ko agama Islam. Alhamdulillah, Sunday Ahad ang pag-games na to. Ahad ang pag-games na to in nagtabarro in Hamburg temang ornato biyakan Adji Ongs in Facebook niya Princess Aisha Umar. Princess Aisha Umar. So inshallah subhanahu wa ta'ala magsyukur ha mga imadir arumini miyabot kita no kay na 700 sabya miyawa na miyabot ako pa kakatos. Inshallah subhanahu wa ta'ala magsyukur ha mga himadir, magsyukur ang mga dimungog. Bangaw kabtangan sin taymangod niyo, ituan Naufil, bukon maraw, dungugon, bukon mantap dungugon. Ando, pagdilan nyo kamaapan sa wabmeta ingkitan nyo ini, mano siya sadya, magkalaw. Shoutout anakon, kambos, dil, abukasi, pahabil lutyan, shoutout kayo mo. Sa wabingkitan nyo ini, na mano siya sadya, aw masul, di na to pagka, dungo di nato pagkalimatan ng kabtangan sumagawa pagilan nato kamaapan bangong kabtangan ni sinay mga temang doon nakasakit atay no sa tumtumon nato ingkatan sin piasampay impia tumtum nato whereon kami kimawa alaway pikilan akal namo sumagawa kimawa ako hadis sin rasul kalam sinallahu taala iban nasin kaul sin mga ulama ada punin ako nagma nasadya ako wayruun lamud ko simparkalayan wabillahi taufiq walidaya subhanaka bihamdik nashhadu an la ilaha nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.